Assalamu alaikum. Haray mi hewrike on fo lalandis ko jawantere partiji mon Allah taw hara ko jawantere partiji mon wonɓe sivude fode a Image Diallo. Donc haray en nani déclaration premier ministre no yewti yewtere est ce qu'on fami Ousmane Gawal kadi no yewti yewtere ɓe wi'i ɓe geri gereteɗin fop fiyo alaji sellu tawtuɓe alaji sellu jaɓale ɓe geri gereteɗin fop fiyo YFDG tawtuɓe ɓe jaɓali YFDG jaɓali few tawtude ɓe e hoore fondation ɗo jaɓali ɓe tawtude e hoore o corruption ɗo ɓe jaɓali tawtude hoore ɗi mbuuɗi Guinée wonaɗi détournere ɗo est ce qu'on fami joni noon ko ɓe haldani fi mum ko fi elmingol alaji sellu naade hande kadi nangugol mo soka mo wona ɗum hande kadi ɓe programme hande kadi ɓe programme ko golleji maɓɓe nder ton kono ɓe geru no ɓe geri taw fi elmingo alaji sellu ko ɗum ɓe yimɓe wonɓe innude alaji sellu arunoto justice ɗo ɓe na justice ni siko justice ɓe gollira e noon depuis 31 décembre ɓe duwano darude au pouvoir depuis 31 décembre ɓe expiri ko ɗon ɓe duwano daragol ɓe noon ɓe daraki ɗon ɓe geri gereteɗin fop ɓe reniveli procé ji maɓɓe ne fo on yii ko ɓe wonko wadde ko nder hande kadi ko nder lagine ton on yii ko ɓe wonko wadde o yi sukaɓe ndeñan ɗo sigiri ko yalti contre corruption fewndi ɗon hedde partiji ton donc wona juutingo yewtere ɓe faala hande kadi elmingo fi alaji sellu ko ɗum ɓe faala mais si tawi Allah no muuyi ko kamɓe mayata accaɓe ɗo par ce que dartinoɓe ɓe ɓen fof kala dartiɗo alaji sellu kala ƴettuɗo hoore mum ƴetti mbuuɗi lagine ɗin fop inni hutore kañum hebbina jiifaji mum sooda cuuɗi sooda waɗa kala ko faala haray ko kamɓe andi nder ton ko ɓen luttata e nder mum mi watta kadi hunde wotere ɓe sukaɓe wonɓe arde leyɗe porte lando asile politique ma Amérique ɓe lando asile politique ɓe nodda lagine ɓe nodda membre ɓe hay YFDG to waɗana ɓe windana ɓe ɗuman noon ɓe windana ɓe charte pardon hono windana ɓe sukkar on faami kon faala ko yewtude ɓe lando on asile politique maɓɓe ɗon hara ko asile politique ɓe landori woni Amérique woni Europe est ce qu'on faami yahoya ɗo noon ɓe inna ko nder asile politique maɓɓe nder toon ɓenna gouvernement moƴƴa piiji ɗin kala sa yi hande kadi lagine no ɗum ɗo ɓe inna yimɓe ɓe gouvernement no warde yimɓe ɓen warde citoyen ɓe ɓen si ɓe landorike ɗum noon américain ɓe ƴettiɓe sabu ɗum ma Europe ɓe ƴettirama sabu ɗum ko ɓen ɗon yahoyta ha neba seeɗa ɓe immo kamɓe tigiri hara ko CNRD on noddata ɓe inna ɓe faala créegol joɗɗingol bureau Sérélak ɓe ƴetta kadi hoore maɓɓe kadi ɓe présente ɗum ɓe joƴƴinana ɓen noon kadi ɓe jaɓa bureau joƴƴine hara ko kamɓe on responsable du bureau ji ɗin Europe ɗo donc hara hande kadi ko ɗum no jama woni ala wata jaɓanɓe ɗum noon few wata goto jaɓanɓe ɗum noon on nani ko ɓe faala kon ko fi elmingo alaji sellu joni an hiɗa ari Europe ɗa landi asile politique ɓe ƴetteɗa ɗum noon hiɗa andi ko fenɗa kon fi ɓe gouvernement no warde lagino ɓe warde jama on landorɗa asile politique ɓe ƴettama on asile politique ɗon kadi hiltoyo kadi on CNRD ɗon kadi ɓe immina kadi délégation Europe ton mobilise gol fi soutenugol ɓe toon ɓe immo ɓe joƴƴina toon bureau ji Sérélak ɓe joƴƴina toon bureau ji CNRD par ce que so daari Sérélak e CNRD ɗum fof ko gotum noon e leadership ɗum fof ko jufulunji gooti ɗin noon donc wattane hila moƴƴa ono wonɓe landade asile politique par ce que son wattanali hila ono wonɓe ɓe landade asile politique ɗo lanna kadi jaɓon kadi ɓe jaɓano ƴetton kadi ɓen ɓe landor saabu ɓen ɓe landor ɗon ɗo ha heɓu ɗon iɗon andi golle maɓɓe na golle moƴƴe lannon kadi heɓon kadi soutien noon kadi ɓen noon kadi so yi Donald Trump no rapatride yimɓe ɓen sengo go haray mo mari gonga sengo go billa haray mo mari gonga par ce que so mijitike fota Guinée ko won ko wadde piiji go on to ata no huɓɓini ha fi'ite kerol daare ko fewndi ko hande ɓe nattirimi ɓe sabu ɓe waɗi violation de ɗuman jonno enen hiɗen andi ministre ɓe men fof hiɗen andi gouvernement men no fewndor no hiɗen andi citoyen ɓe ɓen fof no fewndor no la Guinée enen araɗen jooɗoɗen ɗo kadi e défendugol Mamadi Doumbouya nini kadi ɓe préparde kadi fi elmingo alaji sellu billahi ko ɗum ɓe programme so nani o yi Ousmane Gawal o yalti hanke o yii wo kanko élection ji ɗin fof wata c'est impossible de faire toutes les élections en 2025 ko ɗum o yii jonno o yi kanko o déjà mo atti ha YFDG mo atti ha alaji sellu argo YFDG 20 ans après si alaji sellu o ari YFDG o kanko depuis 1900 et quelque mo YFDG o nani ɗum haalaji taw ɗum andi ko YFDG ko sayombo créa kanko Ousmane Gala o yewti ɗum noon Bawuri yewti kankadi yewtere makko ne Amara Camara fo on yi ɓe renouveli procé ɓe renouveli contrat ji maɓɓe ɗe fop maɓɓe na juutingo yewtere
mais gine njono ɗo a wattango hila nini kadi ko sukaɓe ko acci ɓe faala ukkidirde partiji go e partiji go ɓe ukkidira c'est à dire que har ko hande kadi ko hakkunde men to wona haɓede hakkunde men to wona haɓede ɓe jooɗo ɓe renta ɗum noon ɓena joni awa siɓi population hakkunde partiji ɗi a partiji no ukkodire to hakkude maɓɓe ɓe ƴetta ɗum ɗum ɓe filma ɓe holla communauté international o sina ɗum an aɗa inni la justice o wona e busol ɗon a ari ha fewnali ɗuman noon mbiɗa darade ɗo haalugol yewtireji gon toon joni ɗa darade innugol on o elmini alaji sellu mi fela noon bawuri ko intérêt makko personnel o jokkiri CNRD Ousmane Gawal ko intérêt makko personnel o jokkiri CNRD la même chose kadi heɗitiɓɓen donc si ɗon faala elmingol goɗɗo elmine oɗon duwa mi anda honno mi yewtirta ɓe yimɓe wasuɓe nedi ɗo yimɓe faalaɓe ƴettude guine fo tumba e nder sangaru ƴa yooloya ko nder ndiyam na juutingo yewtere mais réfléchissé moƴƴa ko wonna ko waɗede onon lantoɓe asile politique par ce que ko ɗo andi so landike asile politique o innayi gouvernement men o moƴƴa o inna hiɓe warde yimɓeɓe o innayi galére no woodi o innayi mawɓe mum ɓe no soñji woɓɓe no fena toon fenandeje fillandagol kayde fi no hiɓira ɗon andi ɗum ɗon ɓen heɓa ndin kaydir ɗo ha moƴƴa lanna kadi ɓe immo kadi tawata ko ɓe waɗata ko no hulɓini ɓe immo ɗon ɓe ƴetta ɓe ndin kaydir maɓɓe ɗon tawata golle maɓɓe wo golle maɓɓe ko si CNRD on landike toon ɓe faala joɓingol bureau ji innon ɓe jaɓanamo kadi hoore ɗum noon naade yo immo ɓayi onon heeɓi kaydi on dartike immo ɗon wallitoɗon men fino gonga ñiɓira ka meɗen hande guere lannino fuutude kala wonɓe sutede on suti hande aɗanano fewdori ɗon ɗo darade toon haalgo haalaji janɗuɗi wattane ila moƴƴano onon kadi blogueur ɓe wonaɓe ɓen soodede mbiɗe addanede ni message wondi iwrde hedde toon wonɓe lan inde waɗir ɗum ɗo bo Ba Mamadou mo dinguiraɓe o lanni fetinde ɓe dinguiraɓe min mi jentotako hay ɓen ko yewtata comme min waɗa goto addana message hedde paaro makko kanko na juutingo yewtata très bientôt fodiyama min mbiɗa teddini ora mbiɗa teddini Alaji Sellu mbiɗa teddini kadi militanɓe ɓen donc min no ɓurallam soodede no ɓurallam intérêt en personnel tampere hande silan tampi mi muñodoto e mum kono min mi sokkaji huuɗe mbuɗi heɗitiɓe wassalamu très bien